Tapu mo Lo pehe taua. koe whakatapu Whakatapu tapu kuawhai. Kahalahalea kouwhanga. I whonga reita O ngā weita taloku uta anga ho mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. E wisai Rawakapo A maasi mohono fuloto Ka leongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupua Utulai Na o tu matanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utu kalonga luko e hake anga Utula aina o tu matanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utu kalonga luko e hake anga He wisai Rawakapo A maasi mohono fuloto Ka leongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai Rawakapo A maasi mohono fuloto Ka leongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki o lunga Ke malui Me o lunga A tonga ni o whai o tupua Ko kore ke u hofanga moha tala malo e whanua, ka mai ngahi tala whatapu kutope, o ku whaanga wetu ak bemihen ka ata whainga maari e koe ni, e whakahauka toa e tau polo kalama ko ia what whanua wha au ki he weekend, ai a ku whiwhi ke taitai lere ki mo tolu kotoa pe ka inga,
Kuma o si I lotoni, ka mo e kalwhamare more ka modolu, ka pau time no no ki notice at modolu, ki ta o prokalama he hoa koe ni, ka koe whangamari e ne whafunga ko ilo pe mo mea I pe, lere e tau whare area koe na ngā ue, na ngā ue whahoko ai, toki tukuni pe, pea ki whangamari ko ni maloto ke ma ki whahoko to e tau prokalama, I he hoani, pea ki hine pehe ko uwhewhia ke taitalere ki mo tolu kotoa pe, ko mo lava mai ki tau kamata whata, I he prokalama koe ni. Pehe ke tiki mo tolu te mo tolu ki mamata he tau prokalama, no kuma o ate taitali lot whewhia, no to mawhana ke tiki mo tolu. Taimi tatau ko uwhewhia whoke taitalere e whawhawhonga I he laine, pe mi tong eik, Paula Pipen Pikal, malo da mau e ahoni pea malo ngā ue mi tongan ko lo be mahalo ko lere ko ne fale area mo toto lere fuoloa ko ni fafong ko mo wa mo nge ngosia ka ko fanga mari ko ni ku o fa malo atu he ki tu ku mai fanga mari ko ni ke kam fa ha ko e programa fat fo no fo fe ha ke biven fe ha ke ngā ue fa fale area Ora pichol. Ya malo mo. Kuya. Naka foi lava hata ki programa. Kuya. Kuya pau ngai. Naka pe ke ilo anga te mai. Kuya po. Pau tu kwa me ko ni. Kako e Porque falta de programa. É lá o TKP gai água que é ele foi muito Kuya. bom e a Biven ko di mahalo o ko ke o moto mai e ongo mai ka pau e te ki we nge po ha me e la ke ongo lere mai ko nga ku fa ita ka tama ka tama pe ku he time ko ke na fa ongo lere mai ke fa matala ko ke fai ka ku ki hange ku ki la ila himu mai ka ku ia o pare pe ku o ku ongo mai e rea pa o pare pe ki alu foi ko ke ongo mai a ku feto aki pe he holo pe Kaya pa kita ki lock in mai pe. Iya, kapag ki lock in mai pe kau kita dale tu pe. Kaya ke kita ki vai na angolere ia. Kaya mo kada pe ko lo te pe ke magi se tapu e telefone ai fafofonga. Kaya ke angolere mai ai ke angolere mai en fa matala. E ko ilo ko fa tola he motor o se proclama e time ko ki feto ake neti. Mo fa to mai o tala mai pe ko hana ke ai ke ngolere mai area ko e fa fofonga ka ko ya ko le ki ai ke ki lock out pa ki lock in mai pe ko nga ke mamakai na fa ko ngolere ai ene telefoni ko nga pa ne laptop ka la ke fa tala no ki ai ki isi la ba ki lere ia tu he mahal pe ke fufolo ma ka ki ya o minite ni mano be hoa ta ta ki lere poni pen pe ko nga ka malolo fa fonga ka bongbong ki he hoko ate na nga we ka ko e hape time ka ko e lava o ata me fa fonga ki ta o nga we ake poni ko ti ta nga we nga ki pe ia ki lava proclama ange ko na ne kamata fa hoko atu I he ko si foki na kai ki lava fa hoko ate proclama na mo mea I pe ko e fia fiko na matuku ke matuku proclama e fefto ple lulu
pa o te ki FF ko ia ku overtime e fare ale ai lele ahona do ba te lele po uri pana mai lo leva toloi ba ma finga ki toloi ke fala te me tatau pe pe ko ne taimi ko tu pe he ai ne o ku lota ka sponsor ba mo dolu ke lele po kalama ka ko hinga ku ma winga bita patseti ko ko week fa ospene ta patseti pe a la bareva ke hoko atu fefe dai nimi e pive Wakayo tangi. oh iya kona kuongo mai kona kuongo mai ko tu pe ofa pe ke tu ma wai Okay. ko ye ta hoko tu mo e proclama ko ti mahalo ko inga ko taimi ko ilo ipe o ku ke loto pe ke oska ke mo malo ke hoko ta pongpongi ko nga ko ki alat mo ke tu nga ko ni he fare area ko wakai hifo o ku yai ai na yai ho fotu na ke fa hoko fale area ko fotu ko ni na ke fa hoko i he tahanga hi aho atu ko ni he wiki ko si na ke fa hoko ai fotu ko ni pe ko moni te pe ko si ke hiki mo na mo mai ho mo tala noa ki he tahanga hi voti pa ma ke wot pot ko office balance na ke fotu ai ke hiki ai wahenga ko ia o e tui pe he foke wahenga ka no pere ko ne tu ko ia o pehe to he ni ko wahenga ko o tui o ku he fa kilo kana ke fotu ke hiki o ta miliona ai wahenga ko tui wahenga o ki fra ho vale ia ki he ni ta te fito pe ki he ni o ku he patoa ku nau whakaha i social media ai nau tai whia maari ke whakaukau ko ia ko i ngā koe te whito ia ngahi mea na mauteke ka au hange o ku ke ki he me ka vei ngā ka kou loto pe ke taki ka mata mua mea i whawhonga ke o atu hoi kou ilo pe koe makatu unga ana ke whakahoko ai whakotu ko ni na ke hanga mua o mai mua ko hae ai whakamatu unga mai ke mahino ke hae makatu unga na ke whakaukau ai ke whakahoko ai fuhiki wahenga lahi ko ni ke he me whakilu ke tamilio na tapu mo tu i neongo o pe o ku ke si pe mahalo pe ku fulahi he whakahoa ke ngahi wahenga ngahi tu i ngahi whanua ke he ka ku hange ne hike me whakilu ke tamilio na ku ke fuhiki lahi e ni ova he pesete te au na ke whakotu ke whakahoko pibeni. Oye, bueno, por día na Oye, Ke mate pe ya. O ke mate me moto pe ya. tuae kau pe au yo. Mal pe kau mama pe au me. Ia, ma ki sayang e. Eh? Ma o ko ku rea ho ko mate ni. Tapi solo kau whakamatunga lili. He koe mea whakoe ni. O ku kehe a pia kehe isiu. Isiu hoko ni ulo loto ya ka. E koe lahi ngahi mea e o maa furi he kusio pe o ke ngahi composition. E anga composition e whare usio ke anga tafe ai mokoie ne afio. Sio ke anga whafotonga kau no pere whafotonga e kau whafonga. Kai pa mantui na kuhu mai o wei ai ngahi maka turiki. Ai turiki kotoa. A o whakatuhu ke. E kau no pere ko e tonu ke nau I whare. E tonu ke nau whare mawahe. A o e whakatuhu au ke tonu ke e whiri nau toloa he tu I. Lahi ngahi mea nau sio he. E hanga e whanonga mai. E hanga pehe fo event whanau I mai fo event.
Koe kau tuka o whakafoki pena ke maue ai ki foi interview. I foi interview a kilisi. Koi. Pea koe toko kunofo whakakaukau lo loto ki u mea koe. Koe tuka takamata me interview ke ngā kene hanga whakanu. He ulahi pe foke tala koe vi sone tala. Mea ko e lito. He koe ke u ainoa hame. Koe interview no a kilisi hiwa tolu. Koi. O se fili koe hiwa tolu. Koe ki mua e fili hiwa tolu. Newspaper koe Island Magazine. Ai malu matantonga koe a. Kako pesfonua. Ai koe whakarea, koe whakawhihui. Koe konga eni ai ngahi foi whihui o kou pehego, relevant ke isi. Ai koe whihui ne pe, koe ha. Ho whakauhinga ke whoirea koe te mokalati. Koku ke tui nai ke te mokalati kakato. Koe tale na akirisi. Akirisi, o tau ngau e aki, ai whoirea koe te mokalati. Koe uhi o wikai hato e whoirea, kene whakamatala I tonu mai, ai mea o tau whiema. Koe whakakaukau koia o te mokalati, kone to oa. Ai tokanga e kakai. Ka koe uho e mea o tau whenga ki ai, koe tariui, accountability. Pea koe hape ha hingoa te ke ui aki, kua pau ke iai ai tariui. Pea ka iai ha tariui, kua pau ke iai ai ngahi mea sivi, mo fua tau, o whakahoko to tonu, ai whai tūtūni, check and balance. O kui kai ki ufu to kanga au ke te mokalati. Ka kou lawe ke te mokalati, koe ui koe te mokalati, koe whaunga peia o kune omi ai tariui. Ka iai ha tariui, stays accountability. Pea e ikai rewa, e tau toi tala noa, I he te mokalati. Kau ngau e aki ai rea koe te mokalati, koe uhi o kui kai hato e rea. E ui e lewa e whanua. Koe ngahi hala whanonga ke a usia e te mokalati. O kune omi foke ngahi paloparema. I ngahi whanua kehe kua whakahoko ai whiri whakate mokalati. Kua riua e ngahi pureanga. Koe uhi koe tairiiri e tataki ai hena honau whanua e kutama. Tarina. Koe uhinga ia o kou tui ai I hono a ko'i koe kakai pea mo oange hataimi tau pehepe ki he tau awhe. Aia koe tau pe fitu mei hena. Aku uhinga e koe iwa tolue ne whai interview. E mau ngau e kia. Oku lahi au pito e ngahi mea e mau whakakaukau I. Whakatātā ki eni. Na e risi e he tui a whine whekai I a toka wongo e tau e ni manoa. O ikai kene kum whare pe he ene kau minista. Pena e ilo ki heni ai kakai. O kuiai ai kakai tonga, o kuiai e nau ngahi tonu ke kere ko ia. O mau he sia sua isiria nā e riso e ni a keiti. Pea kau mamata ke mahu inga o e tūtūni ko ia. Ka koeni o kune teke a hono whina ngalo whakafoi kui. E lewa he pai keke. Koe tariui eni o kuke tala noa ki ai. Tarina. Ko ia. Koe mea ia o kou tala noa ki ai. Pea oku ikai ke mahu inga pe ui koe te mokalati. Pe koe hape. Lewa he. Wafe hui. E lama nai ke whamahino mai ai poini ko ia koe uhi o tōlahi e kakai o whaingata e nau mahino I aho whakapuhinga mokalati. Isi.
Kia te au, e pau ke whiri ai kakai, pe te nau tuku pe, i he whaunga lolotonga, ai au whakalere whai te liha pe, e tangata taha ai whanua, toa, pe, ke kau atu ai non whakalere ai. Koe uhi ke iai haere me nit, koe tali ui. Talu me he kamata, koe ui ia. Ke iai hatali ui. Koe uhinga ia, o whili ai pe, ke ui he whahi, whakaanga. Koe uhi ke iai hatali. Mari. Yo no mai ki mua biben. O mate ma. O pau ke whili e he kakai, pe te nau tuku pe i he whaunga lolotonga, ai au whakalere whai, te liha pe e tangata taha, ai whanua, kotoa, pe e kau atu ai whakalere. Tui. Sai. Koe kuhanga wha maa popo, sum up o ki i liu hoi. Koe mea nei ui ki ai a akirisi. Not necessarily koe te mokana. Na ne ui ke pure i le refu. Nei kai ke tui, e whakalere toko taha pehe. Ai koko asia he ne fo i statement wha mu. Koe tau whiri pepe tuke whakalere toko taha. Ai a ki au koe fo i whakaamu koe ia. Nā ne whakaamu ke tau pau, pa ne whakaamu ke iai e tari ui. Ai koe fo i lea pēne ngau e ke taimi koe koe tamta whiri. Toki hao e kut kawa nensia pa mwe moten. Koe ni oi, mai teke me komu ne weri mo i weti. A koe fo i lea ia, pane kwa tonga i am whae. Koe ke fu mau ka fo i lea. Koe ne pehe, o tau ngau e pe fo i lea koe. Ui o kui kai koe i lea. Te whakamatala tonu mai, ai mea au whie maa. Ka ki au koe wanga sum up ai interview mo i loloto, e ne whakau kau. Koe ko ui mai. Never before, iai hoko ia, historia. Ke ui mai lea, yo kihe pule anga ia, ho moe whare ia. Ke kure i lea. Never before. Ke au koe ni whikaua kia. Moe. Tui. Tau reo na wanga whatonga. Koe te oi, tuka. Au ku mea. Koe tofu. Koe whekaula kia. Koe eu kia au. Koe pehe koe e kaua. Haini au. Biben te ki taha e te laptop puka koe. O ku tamai ka whanau motomoto an kanado. Koe pehe koe ke kaua tu. Koe. Aia koe kaua tu rewa ko na whalere whanua. O asivia he tau. Hiri atu he kakai. Na aku hu mai pe au no. Kua ki ka mo. Kua ki ra. Uhinga uia he nau o vouti. I vouti pe ai whakamaka ku unga le lei ai anga sai ku tūni he whare. O kia o iau nau whalala noa pe e tau uhinga i wha he ake. Sai. Ko taimi koe nai hufia e whare a rea. Kei hufi. Koe nai leading up ki he vote of no confidence. Na kan pou rewa ai whare a rea. O konkrete ni mati.
i tufu mahi. Tui. Ase na tula kehe, o eke holo, o eke ke sea. Ai uhinga o take over he, pange whalaka. Ai business ai whare area. Ka pau ko e tanpoen, o e whare area fo. Ki iango kehe ka, ki na tula kehe. Pea u hanga pau whai ki whekumi. Whai ki whekumi, o ilo, koe konga kere ulo tō whai nau hopo ai pia. Somehow na nau ave ai sirini ki he amount koe 1 miliona ki hene afi. Ke kore a ke konga. Ka nau toki hanga ki pia. Kui. Ka nau whatoka ngai au e whawhonga ni afi o au e au. Kai ke whie maari. I was very observant. E na iai e pare mia ai sea. Iai be mo e konga e kau whafu. Ka nau o vare he anga composition ni kia me pange whalakala. Toi o vare peu, toi pā mai mea goni pola tāne. O whanong, o whaike eke. Hai uhinga o ku whae langa i pola tāne. Lo tongo ene tala mai ko hike whalearea ki matatoa o red zone area koe. Ai o kai ke nau advice ke toi whahalanga o ata waterfront. Ai ko kui whaike alo mahino. Koe na wo kore. Nai ai lewa ku o tengo ne o mai e patseti, nai lewa ku fifiri. E fifiri na koe uhinga na ieni o ku vai ai to temptations. Koe o mui mai ai ko tai mo ko na whinga o starte patseti. Koe mahina e ua ko ni mo no atfoka. Whaka Keu sio ke na tula e anga ni progress mai me time to time. Pena ki kamata ki focus pe foi tau kone tolu. Tolu pe kone ua pege ua tolu ke ua wha focus pe. Tai mo na usoi whai he patset koe tau ni o koe office pare mea tau tapeu ua taha million. Koe office ai pala sio whakoi. Nei ki onga o kuai eu ki whafoki se pe e nai ai nei hoko pero ai o state meni he taimua nei o mai ai ne whakaam ki he kabineti o ne kai whalala to ne whalala nei tari tua manto nei tari tua te tohi o taimia na hange o ne spaka pena ni whakaaki o matagi o whatoa ngai ai mention goin ka pau e tuku noa e whakau. Tau hanga rewa, ai ku oho vare he whui mea, he nega i au amanaki, e a o ki ha taimi, e hoko a mea, e hangi o pore e kabineti pa moe ne afi. Nai o si ai pe hoke mea pe he ia ki mo, nai taimi gana e hanga he au o hoe ki o whare i tui, wai lao whakapuripuri, hanga a krisi o whatu. Kako uhinga e ni hanga tiso, whare ane. Nā ku nofa whakatumtum he koe mena ni hanga ai au keu wako loloto ame ke tu e tau historia. Ai a koe pau nofa whakaukau, ai uhinga e whakarea koe lao whakapuripuri, loto kai ka jaha lao ia, tai fau I whare ane. Pega jaha lao ia, tari ke hoko ka lao, leo whamone tui. Ai ko nofa whakau e whakapuripuri whewhe. Ai ko unga whakapuripuri e whakapuripuri me whare area, e whakapuripuri me tui. Ai hanga whewhe ne tu he ko nistu to. Ai unga, solo ko whukakai ako, nai nau ka hua a kalaiwe tuate, e ko mea manaki o te sina. Nau mai o teke, toi tangi koe.
e uri e ke ho e o te apa te fa foto mana tu te ana fa ia fa tum tum ha winga fu refuse pe ia e foi lá o no pe hange ku he to ku e ko si o ko na fo ko vale ka e na pe mai pe wai la fo puri o fa e pa no a pe ko dis pe na le va ke fa me ke tau fi e di so dai e ne pe le va na i sai ki le va e u la wa nge la o no o si u la no pa pe ke u la o ko ni o si la o ko ni so le pa pe ke u la wa nge historia e atakai ko he atakai ko o tupoua. O si o lau e historia atakai ko tupoua. O pege o alo lau e historia ki he foi. Ma mani o tongani ki mua e tupoua. O me nau risote o lau o tohi wa marina. E ko marina mo urukalala mo tupou ni wa sai. Na e ko te fufua hau e mea ko e tohi nima. Tai. E kulau ko e ane malu i ko ni. Ene pere van ko ku energy a pena o si hau pia. O si whakaukau pia uia, o si whakakaukau e kau mea koe ni. Kai ke tau. Ma. Pena o si hau pia mai tui nau kū mai tau o si tu kauwha pia ui. Ai me me e ua, ai hoka. Pea koe kamata koe tai. Tu tanto. I loi foi kamata koe mea nau. I loi hono turi koe au e foi lea koe nei whai ai paanga koe nei pea koe kurea koe koloa peho kui ke whai. Koe koloa ai tu hau e ka wahanola. E ko kui ngafu koe kaike nau lava. Ka koe nau foi hanga koe tau tea i koe au. Ai mena ai ho. O hanga whatoka. Ta koe kau whahofonga e ka kai ia. O koe te tau whalala anga nau to. Ai koe tau lawa te tau ke tau o ke tau. Ai ki hau ia nau sia o ia wai evil. There is an evil e kau whahofonga. He ki hau ne ta tau ai peia. Ta tau ai peia. Ta koe tau. Koe tau. Hau no many whakate mokala. Koe freedom of expressions. He mantui pa tau e mea he kua pia ko challenge nau tol pa whawha o i ke whawha se wani. And unless and until o hoko e wharen ko whawha se wani, he i kai ke toka olunga mea koe prelele ia ever in any time. He kai peke te toka olunga. He koe whahoho e kia ka au, me whanau e whawhau. Me whahau. Whanau i rewa kure. Te whakaukau pe ki taku. I'm superior, you inferior. Ke whakau e ki. E ne perewa teu whawhahua. Whangongo. Au ala tuka, au kau alu atu, e ta whaaki a kakai. Whaaki kau kei, ta whaaki koni, he koko mala. I will fight, e whakapapau, koe tuhau, o spend, well spent. E interested. Na ko vale a puta we position go ka foka. I was completely shocked. Sai. Ko sio ko ke ka no pere hanga. O kai ke evil ho nau. Ke pe ko yang ko nau na ben to yang ai to am. But within their heart and their spirit, I did not see evil. For instinct bear. But the very people go behave. I found them to be very evil. Money. The time when I hoko I go for hange go fe paki e tare pare mia ke por fora na mai
Ko to no ya to he a me foi kai mensi de mama mai. O mo ko me ani na winga ki ai lili o. And this was completely me ani na ge but na usi asi pe ya tan when I so like. Na o mai ka pa to a mo na legal advice. Ha ba mo Arizona ha ba mo lawyer me community. O ku kai whakate mo kālati ai hono dissolve. Nea o ke i e koni skuto ne. La hanga foto mai rewa ke ave ha sitiso review. O mea ni nau tau rea ke au e so. Ko putting the puzzles together. Tau rea ke au ia. E ku na ku kawa he aluat whakataha ko ia. E ku vare ko he huri e ki wa ki he did not take ke peke te ia ki foi split second ke peke ke ki whakau. No. Ko foi mau matala ko de tapa ko ba ki pai ko vision na. Was never to sali. Mo eso ko ngai foi rea ben ko mana tu de mo alu mo tolu e teu e fili ke o ke ka. E ko na ne o stu mai a ke fai. Ko me ko na mo to ka mo to kai mai a ke al pau ki apo ya viela apo ko matana ko viela na lo chamber. Ai ko ki au ia ne foi rea ki ko ya ke apo ta me picture ko ma me au party mo. Ai ko au tau no foi o fra tokanga foi mea. O ke ila e taimo ko nei. Wai be o si mai tohi ko nei. Wai solo o si make a statement very clear. If area I have feito ko top. There is no legitimate privy council. Ko ki au ko idea to tonu ton ke pa ingo ake e ka tama ko ni. Ko vai ser ka ai ne afio. E kono hinga he to ko fa. There is no legal ground here. E ko tu ko he ko ni manoa. Ko farei be. E me be ai ne afio. Completely different. Pa que te ma ai eu ko ni manoa. Ki ma fai wang TV so. O ilo pa no hinga. Ka ko ti ai. Ai me. O fa ampe era de pa ko ni te. O e pango bene nei tu wau ki tua. Nei iai me ko fa mau anga he. E te ula hi e fa mau. Do i ko I fiu. E na kuloto e vete fiu ni he punga te pire he mama. Loto fa. E tu pe te tau talanga iai. Isi u perenge se fonua. E meri. Anywhere else o ana polo. Ege. Pa ko ku sio ko ai pa o ngo. Ko statement ko na me ko mo. Ko statement ya ko was from the deep sense of my na hau ya me loloto. I whakau o a wai e ku ngau e whuirea ko nipa. Ai ko pupu. E whuirea ko ni e ko ke ongo e kumalo ke pe e whanau I e purea. I whakau o ku ai hono history. Tako hono history te tato tāno ke maari e taulaki o mo. Ka koe ka kia au ka homo e be whuirea ko even ka pasu. E kei whauwhawhanga. I ha ku whiri, I ha whui whaunga, o ki gai ahano makatu. He koe makatu unga pe o form up e whui pureanga koe ni. O no makatu unga, no whui he monetary benefit. Whiri au ka watu e, whiri au ka watu. O po mai ka au ka watu e. Po mai. O kai kia me e, ne kai kia me e ke ne hanga o pull them together. What benefit? Aia ko si o whainga atakaia o kai tui au e malu ai ka hau e whunu. Kako mea e koe nei mawhuri ai posisi.
Koe ne hao koe ki he budget. Koe ku whinga koe ki u download ke u appropriation act. Foki. Ko pehe ke u foki ange o kamata mai tau e hongo fulu. Tau e hongo fulu koe ko. Ai koe budget e wafe ta. I he wafe wafe tahani. Toka u ana louti hake e ngage e wifia. Koi. Koe wafe kafa wafe matau no so teni paseti whakatoa nei tonu au maua o i fit milion. Koe office palasi nei 5.4 milion. 5.5 round up ke 5.5 milion. Koe paseti koe ai Prime Minister's Office nei taha poini valu milion. Kia hao na ni hanga ia o reu ne soki ia. Koe he pati koe tau ni. He pati koe tau ni nei 5.hiva. Se te koe tau. Koi. 5.hiva milion. Ai office palasia. Kai wataha milion ai office palemi. Mana tui o kai nei kai ko fotu o nga tu fa. Ko fotu o e na hanga whatoka ngai. Ano taki hola kau business partners ko dia. Na mai ko o ai mai mea ko koe ke tui mea koe pola tane ai mai mea ko koe. O ngoi. Na koe uhinga ia. Na koe uhinga ia. Oku tō ai he ngai whakawere. Nau ki kai ke ka koe kusia koe ke he tau nope. Ai ko usai fo ke lahe tau nope. Vai tau nope re i mua he wana hongo fulu. Na toki hika ke pe wana hongo fulu. Nau ko eke ke tahe kau koe. E mau i whare. O whiha o mō wahe whakahou. Koe whamatare nau. Panga e ono ngi au e wiki. Ai ko behe koe whamatare mai. Ike o i lau ko whiha. Ka koe mea ko mau koe ono ngi au e wiki. Ka ki mua ai he wanoa hongo fulu. Koe ki mua pau mea. Ka koe koe wahe a ka mea wanoa. Koe ki mua koe wanoa hongo fulu nei. Panga e tolu. Te au no ko whakatau. Na e tohia. A tupo urua. Tohi mai ki he whare area. E na hama whakau gai mea. Whakano whare area. Nau se na koe e paparangi ka koe. Koe whatonga i no hanga kore ki. Kau ngai whare area. Koi. E koe te ulaua. I he whaka ki ho mō whataha whare area. O kulahi a ngai mea kua pau ke u whekau. E tuku atu kia te ki mō pō. Pea whekau aki mo e ku whakakau pau. Hangi ko ia kua mō mea ai. E ku whakaamo maa tonga. E nau fia i e nau tau atari. Ka koe talu e tau situ a me he nofo pōpula. Mo e masiva ai. Ngahi hau e ki lala. Ka o kou whakaamu ke iai pēha nau ki i whakahounga. Pea kou kore atu ai. Whakaukau i ange mua. Na lava
e ia ha nau ki o ia me he pure anga e toko ni ki nau to te fia lahi ka pau e lava ia o mua na ngalo ngahi a wala o hau me atende koe lau maari ko nau no fosio ke i solo peheni ai mo nei o se tau lai no wa u mai presidente na Amerika Ronald Reagan ne wahe e piriona lahi panga tu e pahi me atau o tango nei whakaanga e ko a Reagan tari nei whai kai ia hau whakaam ke ngau e ka koe uhinga be investment tau ke tolonga i me te koe ngai whanua mito i ke nau wiri fia mai pe kia nau koe tau lahi ulo atu ke tahi wata tau be o ni ma me ai tau te tono pe me ai au ke hau ka koe lau maari koe meri no ka hana whatonga e tō whola to bolu aki hange ko ia kua mou mea ai e ku whakaamu maatonga e nau fia e nau tau atai na kakato mana koe na gete tawa ko to bolu aki na tau e whatau ai ka sai kaganga yo koe anga koe no community o ku implicate te hingo e a mo pere ko pere ha koe no koe e koe a ko ne o pesi pe mori pe kuloi ko toka nga ko kana fa mo oli ka bago na wana ka bago na wana bolo e pangi vahenga koe ane ne ki na mai kere ai o si vahe mai e na wana ko toi ni ka vai mate okay o ke mai o ane ne ke na ke kona mo ni na ko ni fatu pe tu pola kapu ta nga ta ki fata e também não se fala aí ya e que ko poini ko ko fia ki fata no aiso e tau fatu kana mea e anga atakai o hala politikai não fe não o te rea ko ni ko ala ne pe the price that good men have to pay by indifference by unconsent to public affairs they will end up ruled by evil men ai ko price de tau pay ka po he ke tau no fo mo i tokanga mo i whakatokanga mea iku ure i tau evil men eke whakatala noa he pau ka toa pe pau no fo ko sio ka pau ko a tunga e toe kau pe ho ka ko hanga ka tu ka ngi ko vai ko no vai tau ke ilo si solo no whaingata o no whaingata he ko si lolo ai anga i no fo me ka lava ko to pe tonga ko e ko ilo no ka pai hanga ha ho e ko kai haki pa anga ha ko miti pa a ko ilo ne hua pe vai ka to ha pe ke o ata ko lo malo lau mahari foi me ko ia whaingata ia ke tau hanga to whakawete me na uha ka e lau
tangata ata mai ia. Pea ne whanonga mai e ne anga. Ino e kona mo e haa whanonga anga mo i whapu. Pa ne a oe ke tumu o e foi hala whanonga whapu. Pega ke ne hanga lo kai ai pātoa. E whamao po. A wanga whehu ia. A koe mea ben ko whanonga ia. Koe tui. Koe whare e ne awhio. Koe simbolo ia. Koe peace and unity. The time when ui mua. E pige a. Ai o ti au leo. Koe mea e ui ki ai. Koe wanga. Leis. Tā toi whi. Whakataha mo ui mai e. Koe uksio. Koe uksio koe whi mga whaka koe ni solo. Hangi e koe. Ai ngo hoko ha whakatamaki e whakapuna. Koe hoko koe whakatamaki e whakapuna pia si. No. Ei kasa. Oksisini. Koe he vaisi koe whai. Raki tui ho o masi. Raki toki asis. E siki ko ia. Koe ngā ke tolonga. Hao mo. E ka pau te ke hanga hake. Oko nia e tonga sisi e. Te ke matu tāma. E ko na uhinga whoko. Pau ke heku mware. Vai. E ke wake hanga o ke mtua. Tai. Koe ksio ko mai. Ksio ko koe whaifotonga koe pati. E nā kura ki roto au e ke mau. Aha mau. Te mahino aki. Pe te mau te lava. Koe ngā kau toki hanga. Taki mai ngai. Ngai futa pai. Kete koe. Futa pai. Nā koe pati. Mahino koe kau. Koe whaka kau he kai peto. He koe uhina whento. Koe lahi ange. Koe lahi ange mawhatia. Koe. Koe ni sika pati. E iai lewa whaka. Lava peo. He pa lau ngai nia. E ni koe kau whala. Koe ngai kondeina koe mai moiki. Puha moiki. Oi lau ngai. Ai au e nia ki. E ia konga mea na nā mai o. O nā mai malai wā puna. Wha mai na ki kato ngai. Koe kaloni pea. Motua. Koe ne ungai. Me tapu. Koe mawa ki foi kaloni pea wā. Tawhit, tawalu, tahiwa. Taini koe ia. Koe ungai ke taulaka. Kau whine eki koko wholo e nau puri pane. Wanga. Au pea masi sa solo tute. Puke nau toki au si pa au tute. Koe eke koe te hae uhinga o tute ai he. Nā tau te a pe u me a po puke. Eke lawa e tali mahino. Tako tange mo. Hai mo toa e na hao e na ne. Roto e ke nanga. Pana i mai minista. Ene loto mamahi koe hono he solo koe nau e mala wapu. Hai mo toa e nanga. Langa mai e pāki puke. Eo mai pepa. Mai whakataha. Soke nau he solo i ka. E squeeze ki panga whakataha. Kuhinga e koe nau. Mo whawhinga. E ura kuhifo e pati. Ai whake lawa. Aki whakakaukau le vai. Whakakaukau angia. Pe patseti koe ni. Walu he hiwa. O ghe whanga ki mau ai wa tāna. Nua tu. Paha hitu. Oe paha tokoni. Ai paha tokoni. Katoa e mea koe ni. I he kakai e whonu. Koe mea koe na hanga whatonga. Patseti koe ai tui. Ai koe na ui. Na e talu pe. E ne nofo holo pe nei ai. 5 milion nahe. Au rongo fulu kohi. Kai tai ai haki whakalelei e taha. Au whakalelei pe kau wharearea, kau minista. Whakalelei kau ngau whakapure hanga. Ka koe tolo. Te watu whakau kau koe. Koe
koe nau o hatu. Koe ke alu toko taha. E koe ke wholau toko taha. Paka pau e wholau e tui mo i kui, ni koe na wholau toko ua pina o. Wholau mo e nau kau whawhea. Ke ngari mo hatu. O tau pore au whoke sovereignty. Nua sovereignty. Tau pore au nua whakui peni. Ka kui hei pe hono whahinga whahinga bright o mau he ka kai o ngā. Kia ke au e yo. Ka pau e kai ke tauhanga tokanga i kina. Hei kai hao e kau no pere ia. Moi tui o tangi mai o anga nau si. Ko mea ia ka kai e rei ke nau hanga whakau kau o operationalization. Mea ko whatanoi wharearea ke institutionalization. Tauhanga o whatu hawhaunga ke tolonga mo tuuloa. Recognizable, identifiable. Kai oa e hange o ka pepe. Ka pau, hange ko gulau. Ka pau e tau. Ko e tau e tumi ke tue. O alai ni. E ko mea koe nau. Au ene mea nau. Fektoa koe nau. I lai koe foi. Kai lape koe kau no pere. Ko mau tolu koe awhikala ina. Ilo au foi. Ai foi. Tala noa koe e hoko atu. E wangi nau whakare. Kai ka whakapeni. E nau mai whakalai. Koe pule le i peta. E ko sisi au. Ui e tui. Ui e tai mumeni. Ui e kau no pere. E pule i le. Ko mea nau no whasio ki. Ai a ki aure o ni tū koe. Mo no e. Ko i sura e ne tala mai. Ke au hanga wharea. E kei te hana tōria o whakamāwai wahi tau taila, tau kaila pēta tau tau e tra. Ko tongi tau tia e tra. E kei te hana tō whakamāwai wahi, ke he kau supplier, ke he kau runner, ke he kau user, ke he kau victim. Ke he kau koi hana. Ko te hau, ko e te tau mua. Koe sia, tau tia mati. E koe kau tamo koe nau ngau e aki ke tau tia mati. E koe kau runner ke tau tia mati. E koe kau supplier. E koe hena i whakapau sora ka pau e o mai ha. Ka pau pā mai ha. Ka tau mai pe mai mopi o whenga, mopi a ke mai. E kai ke tau whenga ke tau tāpune. Ke tau tāpune matau. E ke mate koe. Ara ko whoha, mate moia. Ara ke mono whoha na mate moia o te ke mātua. E kai ke kei mopi a ke ono mopi e vai koe. Koi ni oga aku. Ke tau hanga o. Roha. Ke reri i. E ko ngā kat. Wai whake principle whai ko no bisai ko. E ko no ai Pareto principle. Okay. Ko te wal no ai outcome. O result. O asi vea se te wanoa. O resources. Ai ko uhinga whoki whinge mea. O tala mai ko ni manoa miliona o ai ke tau ia. Kai ke aha. Kai ke I was not impressed. He ka au ia ko au ia. Ka pana na to maha ni ma miliona. O ave ke tau marui whunu. Ave bea toke tau marui whunu. Pai na toho no si ofi. Ai fo i supplier a da da. Ka ue tau te hata hai au ne ngau ea. Ue tau te hata hai. Kai hako ni. Ka puka te hako posi hata hau maua haki mea ifi toka. I mira. E me taimi koe fupusi. Ka ke fupusi. Ana foi taki ua. Takolu. O se hatu wange na walu. He uhela kaka ia. Ono langa kilisone mo ai kau kai ko nau tolu ia palo pare ma. They are innocent victims of foi systemic code. Ai ki hau nau no ka ofenge tala no. Oi ko i mai kau. Implicated. Ko whakakau ko mo tuanu whemau ki tau malu i e ongo institution. Me whakatau e. Aki e tau hanga o ange apa nau tosi ibe nau to. So ke nau ki wahe solo ko valukilo. Valukilo ia
me fu walu nga ko ina sia ka E ke balu kilu ke bahe ka no pele. e ko no bele Kui. e ko me ko na taki ko si ko ke taki no me au ko he ke wa ta ko ta ko wa aman fa ala de e fu vale ya mau pa ko ni fa dia mau wa ko fe amwa ke wa pe ni ko ko le ko fa to ko mo fa to ko ke pa ini ke fu a ke kave bebe ne ke na ko ke mo lo le be wa ga ko ke ai ke au ke tau mata pa to ka ngame hanga malu e o institution ko ni ke tolonga no ngia pe fa pa ke alu whakataha e nau hono whakapapa e nau tolu me nau uio kure. Parawa si mea koe aso. Ai koe na urea aki. It may cost us money, but it will cost us more if we do not do it. Hangi pe koe laua Einstein kia. Education may cost us money, but it will cost us more if we do not do it. Ke kai ke neo ngari whakamore. Ke kai ke tong tu hau e whanuan. Whaka lerei i nau ngai kunga. Wahenga ko munu ia. Kui. Piveni ko te mahalo koe whamatala koe ni koe hanga o mai he whini hanga koe whihu koe na atu ki he makatuunga na ke whai ai whakotuu ke whakalahi ai wahinga ko te koe o se hanga koe whamatala i lerei a pito ai makatuunga koe ia o whamatunga lerei ai whakotuu koe na ke whai he ka pai te tau sio ki ai koe ka pau koe wahe koe e na whio na wha kilu. Koe ono kilu pe o tānaki atu ki ai. Ke mau e whitaha miliona. Ka whakahoa hanga koe mea koni na ke talanoa ki ai. Na mea o whātu mea ia he pange pa koe ha panga ono miliona ki he kon kere koe ke langa e whare area me umea koe ia. Aia oku vare ki hiki ia i hano whakahoa ki he paanga pehe ku mau he kere. Ka koe ka hanga tala noa ko koe ke tuunga ko koe wahenga wha ofa foki ai wahenga ni tu mau koe patseti talo ene tu mau tae hongo fulu ko osi na 5.5 miliona koe ni foki fo ia 4.5 miliona ai alui fo koe patseti ko ana tolu na ko duina o ilo pe ia he ka kai tonga toko lahi ka koe ke uhinga maari he mea koni tatala noa ke ai pe kai ai na hulu he toko taha si haere mai kuini ba mi tong he anu sila aku une fe me aki o ni haere la kuini aku no fo pe mo kakai e nga no fo anga ko ke ona tolia aha na no fo anga first class be na o ke ki ma va ya tu ko nga ki save ka le na tolu aku na i he fe tu pe ko ka kakai ka ko tui e lava be ko nga ko na ko nei fia mau pia ana ke folau mo kakai e lava bege tau pehe kwai ke whiunga e nau voti e nau patseti ke whinga ke ave nau tolu ke whetu totonu ke ave nau tolu ke ai ke ave nau tolu ke uwhetu he kwai be ngahi folau ia kwa hoko e kau taki ni hoku nau heka first class nau tolu ia mau ngahi monu ia ko ia e lava pe ke kau he upalo parema koe ni koe taha foki koe ui foki na e whai ka tika mahina whakamatalau ke whai koe ngā e whakatau e rei ki nā tolu he ngai mea pehe. Au ka ue foki, o pehe foki he tō lahi e ni i. O ko uhi ngā pehe kua i mona ngahi monu ia la lahi o ki nā tolu ia, ko whawhanua. Lahi apita ngahi lisi kia he kere ngahi business u tū hono kere o ngā mao monu ia me iai. Ka koe whehui o ngā o mai ke a koe. Una ui wakai foki he pehe he ni i hangi koe tau pehe ko kwadata ki pehe hangi koe okay, ke wife whakatata hinga, ka te wat pēr fi whakaukau. Ana nau pēr tā mai. E whinga mo ke tō ho focus me he tui mano pere, whakahanga ho focus ke kakai. He kua ngeu ke fumo no fōa ko hia no
o no fo pe ko ia he whakau ki he no ki kau no pere matu I ka ke to o ki kakai na whanonga he fe me ako ni whare are ana e me atu ai pare mia pa ko mapa na kon fa ho bena me atu ka ko dat o ku okay pa poponga ho fa finga ko ke ai ke CEO ai secretary ko ki muri mo ha nga me ke fa ke si pe o ku sai pe pa ponga whanonga mai pe secretary ki muri ka ko o hange o me pe he fa ka ka de ka kai na ku hanga e nga hi fe tu pe he ia o o ngau e ki koe ke whai aki na o ngahi ngau e ko ngau fia mau. Ka koe whehui koe ka koe daim kou tau hanga ke hiki o mea pehe ke tu I ma kau ho e ki. Ka ku whe ka kai. Koe whehui una o mai ke ki whakahanga. Pe ku ke o ku hanga hau fokasi ke ka kai. Pe koe whi ngau e koni ke whai e benefiti ko doa I pe ma ka kai ai I helele loa. E ki te kea de e laptopu. Oku kai ke ongo mai pimen. Oku kai ke ongo mai. Oku kai ke mahu ki motu pe koe ha. Ika. O ki ongo le si mai pe ka koe ke ngā ue mai. O watu. Iyo, koni ki ongo mai tani. Koia. O kai hanga whaharaki na tolo iso. E koe hanga pia na wausia. Koi. Me. Koe alternate solution. Tau negleki tau tolia ini asi. Neglect koe kau no. Ke tamai ka tau iku. Ko hai o palpare mai. Koe poini foka ahu e solo ka pau te tau koe tau pumia foke pure ile. Koi. Ne bena o lai ko na ka pau kau ma ni ka pau na ma tu mai wa i. Tok silbe yau ka pau o ku ke tui pure uru fana. Ai ko kuhinga ke remove si o kitame na. Any other way he ga yo la va fa. Ka pau ko huinga e nau fei lau i me moa fei lau i at right pi fei lau i mea ko ya. Ko ui ko nau tui ko pule le rei te o mai me rie ke nau fa nau. Ka tu ko mai le nau. Koi. Ko fa tano i he tangata dokta kun ko pen kaso. Kai ngo nei fe mau i ke ko ta o ki ta te ke centuri i he medical fraternity. Te ke lawa ta hai a ka fai mistui o whakatau mo. O ka loa mo uri goi ni. Nei how we think differently. Why differently? Ai ko ni he ko mea ko anga mai ni ko tusi pehe tongo fu uru. Ai ko no molo ko mate ta pe mate lo. Koi. E ka ki fa fu ta fa. Ka ha ko ta ko ni on analyze le ni pehe o kai fe unga fo I tafa pehe ulu. Pane hanga re vai a set up ure vai. O I team tafa ai o team pehe e to. Pane hanga re vai a ko ne fight out ko uhinga mate taha mate lo. Hono uhinga sai. Hare vai o tu team market fo I team operation e to. Kamata tafa kamata ma. Ngana os matu tu ape tafa ma fu e tengo. Tafa ma fu o tamte e o te tai
ai mafu ai pepe. Koi. Kaya one tau veo ko yaka matale na. Ane moto ulu hure ma ka. Ai no tiku i vai ki. Ane os mo ya pa tuanga te vai ma. E fu fa dai mene fa tu. Koi. Pois hui fo kia ka tau tolu pe tau fe mau tau ko ex. Faka politikare fa social. Ai tau fa uma fa politikare, mo tau fa uma fa. E tau lava ko ex. Ai go na uhinga go ko. E hui ake ngahi puri e pure. Ka ko anga ni fa pa ko no fo tu le. He ka pau e fai lele o e ki. Ko no meri ko ya. E ke no foi meri yo. Pau pe ko me fa. When they go to for two for the institution. They kind of get along I taulang for no. They ui e tolong ai. Na eu hinga we are going no. Eu was ma. Ko kai me na se kai ge lava se aura na exist ko. Ko we are going gulau ra ki lawa te interview. I think ui to ta mai ni a hina nei ke puri le. Fo tai mi. Fo tai mi ko kai lai ka no beri fa. Ya ko me na ure a ge ko foi statement go na be mai. Pure le ipete na la. Ke vala le. Winga pe. Ko ai go pe ai go fa ka motu. Ai go fa ka que tocan ko ye ko ke Ina no tocan ngai o ngomea ko ai lava ke ta ele tau malo lo i fo au falala merino se ko lava ko ka kai ke to elote ke to sio ano sene sans daughters a America ke malai se kau ke o ko nga ko tau la ya uinga ne anga more billion no develop now that's for the name of I see que Mario go faria go tu pola tava me fe kau aki mo ku faka kau hange ko ia ko mo me ai e ku faka amu ma atonga e nau fia e nau tau atai na ka mana to se sto bo me na ko ina ko patongia ko ai sistem go ya me no tau i ko ui ko ne mau inga ia na ne pe mai rewa ka ko talu e tau si tu a me no fo po moi masiva ka ko inga ko re tu ke mo fa ho ma ka pa e malawa ia te u fia ai o mo na ko inga ke office palace o e ngalo o li ko no moni ki au o kau fie tanga e tonga ko to ta tau be a feito ka fe ka yanga fe ke ta e fe tanga tak bo mau inga ia he me go ya ka pau ka pau o fola mai pa ta hanga ke pe da to Viveni, tu mo que tá aqui fora, ou se aqui com a cu, ou se tá time, tá aqui fora, ou se aqui mo aqui fora com na cau pe ho, e foi artigo com na que lau mai, imagina obito fora aqui com fai. Ko foi fa kau foki na tuku mai e pare mia malo lo e aqui spoiva. Ko pure le accountability. Nane tala no pe e pure le ka pau na te hame ai ke te tana te mokala tia tano pure le pe ya ko ne tala noa ko ia he pure le ko ilo be au ia foki e lava pen I ko nga ko
a mea ko ke whatala noa ki ai ko continuous improvement o whakau mo mea e mahala ngahi ka pau ko tahi hiwa tolu ia maha ngahi tau ki muini mana te ai peha ngahi whakalakalaka e na tala noa ki a Chris ka koe ki iloi e au ka koku hinga ni ka pau ko pule lelei ai whakau ko koe na e nofo ko tala noa ai ko vi so ne ia na e nofo mau ai pe na te au ia ki ngahi tau ki muina te mariu a whakalakalaka ai whakau o te alu e ka whainga whakau ke he me he pule lelei i ho mau koe a koe o ku meha koe ke wongo iku na e motu mai ho dari i piben motu mai ko kuinga ka pole te ya hane me afo o koe me agono ko tui ko ki ai ko erito ya o tina o sei peha ki le ko dia vitu ke mau mai oia ka ko ga rema ko i mai ata le ko ti ke tau pe na mafuria ka ko fehu ini ko don ke fehu ya ta ko to o tangata ata mai le fei lau he taula tau pe me mia bo tau fa ngo fu o ne a go ke fa kai ku pa ke te mau nga ya no ye ke consolite o ke so ke taki ko na Singapore so ke taki ko na Singapore kai fo ke fa te mo ka tau fili na fa re ariana sai na tu ko ki he western media e na ni hanga ia o tispirini ka kai kaufi mo anu kaufi langa ngai fare high rise o mai kai kau squata mo ina fia ia u me kan hanga transform mindset agora ko mali ko magoya o time fili be ha ia o mai ni fakau kau ke ka fili hoko pe ia he me he kahiwa kahiwa ni mahiwa o au ke kahiwa hiwa no mo ni hoko i fare area ai ko fili ko tahiwa ono nima pe paremi ai pe ai o paremi ai to ke tahiwa no pe ya ri vai o mai rita fo o ya utaya mai mai ke mendo ko le tama ko o si pe tama ko kai consistent pe party ka ko me nei fe pa ki mo parte mo kala ko me na ni uye party ko PAP People Action Party no for pay for me pe ko ni ta ko ni anti corrupt government accountable government transparent government I am na fek ani fai tu very ka ko ngai now pakate mo kala ke pure ilere ai pe te mo kala ti ko te mo kala ti ko mafai o nga pe ku te ke te mo kala ti ke uma o mafai no au be mo ampato o matala no ai ke me ko foko he fono ele tamai ia nau tolu ia siaina ko nau core aspiration ni ko people centered ultimately ko o hake pe fo fonga kakayo ma olunga nge he sio kita kautaki that is good governance kaya ko kuhinga be ko wala no ko yanga be na wausia yanga be na kisio ko whakaukau ga aku e tolonga motuloa pau ke ngai makatunga le whaka principle mo context he kapau nei kai ke pehe ke ui mai ne afio ke pule le kai ke pehe ke ui mai e ka no pere ko afala na to ke whakaukau ai ko pule le pete ne wangi au chingo ya ina hoko ya kapau nei kai e tau ta no tau se Monia peto ke viven ko tu foki ai tu ko ngai fonua politika le o mate tau lau foko na tala no ma benen ko ngai fonua ia ke ngai me fa party
O tau pehe ke wai ke left wing, se ko right. Ai ke tu me he ma, pe tu e me mata o, pe moloto maari e foi laine whaka politikare. Pe koe whake ni ihi he kau politikare. O nau kapau ko he ma, tau pehe ku tu wai ke whai reform, ngahi mea ko ia. Ke mata o lewa koe ai kau no pere ki he puke whanua, ngahi mea ko ia. Pe koe ni ihi nau piki mate pe nau tolete, nau tu umau pe he foi turiki wha en ko he ma. E ka pehe nau te lama na tolo ngau e holo. A koe ngahi mea whoki hanga koe mea koe ke wha matala mai. Na ke whotu ke hanga koe niko ke pure ang whatu i laka nge pe ia. Even ka pau e ha. Na ki tala no ke ki ai. Ai ho ngahi whotu hanga whotu e taha na ke pehe ke pili he tu i kau no pere. O koe ngahi mea lahi i he hala whanonga i he whare area. O ku wheriri waki holo ai mea ku ke hanga o throw mai ki he public ki loto. Koku eke atu he tu koe laine. O ke whai ngofua ia he tu mau he turiki he ma. Pe ku whai ngofua ange ai play for politikare he te ngau e holo ke te lava o ata ke kiki wha ata e mala e ke lava whai e te ngau e for politikare. Tu tekniko ne. Solo vale como. Allá me era que utility player. Ahora debe que haga opción de veo. Mo veo go tui por ele. Allá vai na senita. Tui. Pero I have no interest in my fight. Am pe ia ke lava o fama bob. E foi tan foi tan. A recommendation is a benchmarking a Commonwealth Parliamentarian Association. Parliamentary Association. O sa mai ia mau tol. Ke liliu nga himea e he mau. Toi tu ni. Anga no fale area ke fate mo kala. Ya o si alaine u mea ia. Kai ko hina e hanga ko foto tu he hanga pe ai koe whau software koe he malai kompita koe whenga tekniku koe object oriented. Driven. Ia koe whakaukau ia mea koe au te hanga ki ta veteki. Ai palpare maa ke momo iki. Pasiapa te tokanga foto. Au nau pehe, o pehe he hanga whaarea creating chaos. He hanga o create chaos. E koe pehe fo koe pehe fo e koe hanga ene whainga te rā whake koe otuana te hanga o create order from chaos. E koe ne mai order. Koe whehu i rewa but who create the chaos? The computer scientist. Ai koe winga koe anto e kalpe. Koe tuki holo hinga koe system. But alpo fall into places e ume ala ia component wise. Ai ko kio mga whana wanga foto. E mo whato kanga mea. Koe mga wha kone tau ni manoa o awhi wani. E mau ke tahanga o maka roadmap hala whanonga fo o i he tonga. Tonga fo o. O ku move mai maulotu. He mahi no aki. Koe mea koko whaatara noa, tau tala noa i umea koe ni e whakate pire. O ua pe tau tala noa i pa tau o mai mea koko hinga lere. Nei ta hea na e ke mai kawa. Pe whire tui pa. O ta. Kai ko ha meta ia. Pe ko tui pe koe. O mai ke tau tā noa i whakate pire. Koe ke tau ilo pe ko hai ko tu koe ia. Aia ko koe ngā. O whi mau. Ke whakaata i tau whakau. Ka lawa ke hoko mai i ne pure. E tau anga whinga i te pure i telefoni. Koe uhi koe tau whanau. Anga i whakau. Ka koe whai mea whakia biwen na ulaki whai koe whinga ke ke reform. Ki mohe wafi honga fulu. Aina nau sia whaka a Krisipohiwa pa moe ni koe ni na nau taki reform. Mahala ngari whai ngofuange whai liriu ke whiri mai koe ka whawhawhonga ka atoa pe toki abreke tui ke ne whiri.
Pe au latu pe foko o alatu whainga maari e umea he nau o ko whai helo koe u talanoa me kakai o alua e peko whai whai umea koni tau whai tai nimi. Ka koutu I mahalo koe ka tahe he ko na ulau hifo e u whamatala na asia i e. E whamatala koe si isi. Ka kona Koe. moni so te tanga ke au o whena o pito te hapio o whena o e kumoi. O whena o si aia pēo he ta whapoka ma. Hake o ame na wea tuka tunga au ke tua au. Pea hao a kia kau muri. He foi muri fōku koe ni. Ai ki au e o whema o pēia ke tau tala noa ai. Ki au whoka klahi whoka I mea pao se patoki nofo mai kau tamu ko tamai. Ei u whapuripuri kau tamu ke tōna mawhai. Nofo kau tamu ko tamai. Ei u nau whau koe mea koe. Ka hange pēia pus moku mai anga tau alu tau riri. Mai anga tau. Pea koe tala noa ai koe o tūtū komposisi na whare leo. Tā noa I pēia koe. Ai ko tamu nau hu mai au nau timani au mo mai tau tā noa I mea whare lea. Te māmahe kua te. I don't have any interest in mawhai. Interest I ke pule I le refo. E nao se ai pe kure a koe ni. Ilo ka pau te mō palo mesi mai. Te mō ai ke pule I le refo. Noa whawhisia o so kau kisi. Ka koe lau maari e a koe kai o whai ake ngā ue solo. O kai ke a mea ai kwa. Ki a te te pōi lo pau e. Kau ai a. Kau ai. I te mo ka lati mawhai. Koe koe isiu ia a. Isiu ia kakai. Ki au ia, te utala noa irifia, e whakau I a whahinga space. Anga e whakau. Ke kuika ia haku evil o intention a kiata. Ke tui wai gau evil intention. O e evil. E kau whawhanga kai wai gau evil. Ki au, nā alu aku ke whahinga he koe mea o ko ongo I peau ia ko empower e nā kei keu aloa ke kore nau tōke whiri mua I au. Ko au koe malanga hoko, whiri au, ko au o wharalaanga. Nā kei keu aloa o whai mea. Bau o kore ka bau mō loto ke pure. Ko hau e whoni. Ui koe hau. Ka mo toka maha mo wharala, maha mo whoi o kima. Other than that, don't pass over. E koe kuhinga whai a kuhe na os mahino peka jau e o alo ngā we kau kau. E whalau ka agirisigo COVID-19. Kana toa ia whakau kau kau. E o whatu ha COVID-19 te ke o alo koe ki loto ko loto lahi. Mahino nai o mai he kakai e nau whalala. O kuikai ko ha mea nai whakatau. O mai pe ko ngā koe nau whalala. Nau ofa nau whana. Piveni ko tu o se ta hoa taha mo konga dai ni mahalo te taki whiu ngai ke malolo ke wharea rea pongpong. Tuke ka pau te hamea ke tokangi ke whaka maopopo aki. Ika so. Tai pita toki wakai he Koi. Saya pito kata foki mai, kata to foki mai ke. Kono moni rahe aku malo mo fa mai. Koi. Malo pito piveni, malo pito ma whanga maria ke whawhata no ko ahon. Hange koe ku ke o mai ka pau koe ke o ngatu ke kumotole ka o whanongo. Te ma te whinga pe he whalai te ka pa e kai ke whale area ka utama te ma te whinga pe ke te lere taha fo I proklama taha I whalai te pe koe wikeni. Koe ngā ke hena ria ke tau proklama koe he wike kōsi. Ka ku malo pito piveni, e pauria o whatu wa ngau e whaitonga nā kata toki whelongo aki I he whalai te. So, yeah. Pamalo atu e kainga I he lava ko ia ke mo kau mahe tau proklama I he whiawhini. Neongo ko e proklama ko ni na kai ke announce atu e proklama. Na kai pe ke whaha whanongo no ngat na toki tohi ipe maha mini te uanoa pe whai proklama. Ko i ngā ko e whainga maari e na e o mai he whahafonga ke tau ki proklama e whiawhini. Ka neongo ia ko e whalai te kune tala mai. Te whainga maari e whalai te ma te whinga pe ke te lere toa e whatuwhanua fo au I he whalai te koe ni ke tau ki I whoki I he whalai te ki he tau patseti.
ko ia ku fai fa malo at kating mo tol e mo ka mai e proklama fa malo ke tau ka sponsor fa o sia ke tau proklama pe mo fa mana to kating mo tol kainga i he nga service ko ia mau fa hoko o ku lava ke mau fa hoko kai ko live stream pe ka o ai ha o mari pe ka fa hinga ka toanga o ku ke loto ke mau faita i video o edit fa lele nga hi video ko ia whaka professional i he 4K te maulava lere o whahoko atu anga service ko ia o ikai ko e ko live stream pe ulava pe mo live stream ka ko inga ku toi whaofange pea toi ma lere anga hi video he taimi ko te whaita i video ai pe whalere pe toki edit whakatata haile wa hoka toanga o ko loto ke fa ai ho tau kai nga ke tau nga unu ke ngai me he sai a bit of a live stream e lava pe ia fa ok ko nga ke mamata ma family he foi time pe ko ia kai mana tu fo ko palapare ma live stream he time lahi ka pau e palapare ma internet ko palapare ma live stream ko ia pa ko fetu ko ia ku ke sai internet ai tene hanga ia fa palapare mai live stream ko ia i he hiki video o tau ka videography o ku encourage ka kai dynamic ke nga unu ki ai ko nga he o ku offer pe fainga fua pe lava bia ke lele lo wa pe video pe me live stream i he time tau faita lava ka to nga service ko ya como fedu dak mai pe ke poni i he no wataha wa no anima no ono no afitu ko e tau ka sponsor famalo la het ke ding modol ko do be mo to koni i programa ko do be o ta fa ko mo modol be ko fa padon mo to koni ki fat no fo o ko te famalo ke ding modol ko e ka sponsor ni i henga i programa ko do be di pon media ko e South Pacific Loans astalik to bo ko du mo sianga ki modol i he fai fatongia fa hoko e ka tahano ko ni South Pacific Loans i manukau au ke fia mau no fia mau hapaanga fa va ha me be te ke fia mau ke to kon ke te koi Auckland no sila ko e no valungia valvalu hiba valvalu selectable pe South Pacific Loans te na lava o to kon ke te koi i ha fainga taimi pe te ke fia mau ai ano te na lava to kon ke te koi ko e tau kauta maka ko ia whamanatu ki whaitoka te stonga i Brisbane i Australia o ku kei atape ke te koe ka pau ke whima o hamaka ki ho o whanga i Nuslani pe ko Australia pe ko Tonga te ke lava pe whitu taka desi tene lava tokonia ki te koe i ha whainga class pe o maka whamanatu ki whaitoka tene lava lelei o fuanga i whatongia ko e pakapau ke whima o live stream ko te dainimi o kuna ne live stream ai vainga ko ia tau longai whanau under 16 league ko ngau flau ki Brisbane i he dainimi na ne ogune ke anga offer ni kauta hamaka ai royalty akape royalty headstone na sponsor ai no live stream et ko ia o akapule tau whanau me tonga apule ki under 16 o lotonga i Australia ko nga ke mo mamata mai ki ai ka ko e maka ena ka ko firma o ha maka fa manatu o o pe ki tonga fetu ta ki ki fai ki o ko tene fa tu eno totongi fa off a bit maka te lava filme ai ha pe o firma o tene lava pe ke mo negotiate ko da ko ta havala ko ia ko e page facing store loto no alofa te ke awa ki ai ko na uta fo o ko si hena sote konga u hape whainga wala te ke fia mau te nau mau koto atu pe ia i he wharekoloa ko ia wala ai page facing store kone taha ia e tau ngahi wharekoloa ngau sponsor e tau ngahi proklama whitu taki hake ki whika hiva o e hala ko ia ko e Whatawhihi Road i loto nuku alofa pe ko e wafitu tolu ni mao no valu fitu noa, valu ni matolu. Te ke la wa fitu ta. Koe whika telefonia na i he parekoloa, wa fitu tolu ni mano. Fitu ta ki ai, whahinga koloa pepe ko whahinga wala, te ke whia mau, ke whakatau me ai, mau kotoa pe, ai whahinga wala ko ia pe a kapau ko su,
i he tainimi pa ofa be ulo ha fo ngai me ko ia te ke ma ko do atu pe ia pe me pe special store ko dau parikosi ena i he Francis Tickets o tu uia i loto orewa ka pa ku ke no fo atu he feitu ko ia o ku ilo fo ke kosi tahalo Antoni o ku ilo apeni ko Tony o ku ilo ene kosi i he va henga ka to ko ni in offshore alwa pe ke feitu ko ia ko taha ia ka kosi lele ta te ke ala ma i he va henga ko ia tau gi fare kosi ene matu atonga a fetu ki ai o ke ngau e ke ngai service ko ia kuava ai fare kosi i he hoko a hiva ki hoko ai o no i fiafi o e a hoko tope e pepe he voki ki a to na ki o kuna ia ke toko ni atu ki te koe kuna ni cover pe me i loto Brisbane te ke lava o fetutaki ki a lei pasi tene lava o atu ke te koe fika koe na wase te screen e lava le pasi toko ni atu ke te koe hao whahinga fia mau cover pepe he foki ki he kuna ni center i loto havelo loto koe ngahi nau whare mohenga whainga klasi ke he mohenga te ke mau koto atu ia pe me kuna ni center i he fika telefoniko na fitu ni maua tolu ni mataha pe fitu ono noa ono fitu ono fitu noa ai ko fika ia ke kuna ni center pe ko tau nga ko kau ta waka ena siu i moana freight services fleti te ke lava fitu ta ki ia whainga fia mau tape wai mana container mea kai ku o mai mai tonga ki no slane frata wai ka whainga fitu be no slane fitu ta ki ia fleti i he fika ko na noa wata noa no iwa tolu no te nau lava o tokoni ki te koe i he whakatau ko ia ave hauta ki tonga pe koe o mai ho mea kai ai si me tonga ki Nusilani koe lava ia tau proklama ki he whiawhini mo mea ka tau toki whelonga ki a pongpongi whawhango sai ne e lere a pongpongi pea mo e pulutau sa e hoko atu e pulutau sa pongpongi e dua ko ia proklama whawhango sai ne ka mo mea